E tō mafu ma whamara te koe ke mai munua taimi ke mau whanonga ki he hako naki o whai e ho wholawhola to i tapu ke te mau tō. Whamolo mau loto, whamama mau ngahi atamai, ring mau lau mare mau nuni ke whawaiwai o mau loto ke mau tarianga waiwai, ai whainu ai to i tapu. Ai to ton ke whainu mea ke mau tui ki ai. Moi mea ke mau mui aki a Sisu Christ ko mau whama ui. Amen. Te taile reik mo tolko tau peho ik me kāinga ta whawhilonga ke tau proklama hawhi hoa koen me kāinga lotu tohi tapu. Pea te taile reik mo tolko tau peho tau sias koen ni e whahao pe mo tolko tau peho ik tu mea mai ke tau proklama koen ni whakawiki pe whoke tau hawhi hoa. Whalawange ku tau mahari e tapu tau peho mo mea ai o tau tolu ma wai peha whawhetai. Kau hehe ko tau o tua wao niu e rei mo e kovi. Pea he ni ngai ngau e ko tau peho ni whakaatu. E ngai ngau e tō pēku ni whai ofa. Ke ona tau launga, ka tau whawhetai ma wai pē ngai mea tuku e o toa ke tau fōwai. E tau whanonga. Tau whanonga e weekend ki e whepaki o kuhoko i e wā o e tu i tapu, ko tu i tapu Rio Tahawha, pia mo President Talamu o Amerika. Pa ko whange o mai mea koe ni, ka hae lau e tu i tapu, ke rea e tu i tapu ke Talamu. O tuku mea ton ke tau nofua e tau whalaulau loto e tau programa hawhi o koe ni. Koe tala noa upe e tau ua, e tau whalafola e tu i tapu e ne ha ere ki e whanoko ko Cameroon i Afrika. O ne hanga whamaina o bitu ai koe kosperi e siasi monu ia ai whakamerino. Monu ia whakamerino, tahi e ngai. Whamonu ia ko ngā koe si isu koe e malangai mo unga. Pa ne hanga o whamala ia ki nau tolu kuni lau, nau ngawe ake lotu au ne behe koe koe ki ni ihi toko si en unau pure whakaawao to koe mahamani. Pea unau ngawe ake lotu i e huafa e o tua ke whakahoko ake e nau ngahi tau mua whakakau tau me whakaekonomika pea mua whakapolitika. Ko tue koe kakai ko uhinga ki ai ko Talamu pea ko tue kau peke mo Netanyahu i e Branga Isleri. Heu ne pehe toko ka kai koe ni unau toho mai ai mea maa oni ai koe ne uhinga ke lotu unau toho e mea maa oni ke hoko ia koe mea oku uri pe tai maa. Nane whakaanga e kau tangata koe ni neu ke kau taki whakaawao e koe kau tyrants. O unau whamoreto koe lau piriona he tau ne whamara ia i e whenga mea une lau koe siakare mo veu mo e mate. Aia, ko ne tuku aki ia o whai koe ki a Talamu e Preanga Amerika he tau o Iran. Ko tu koe haa koe tūkunga koe ne whai e lau koe e tu i tapu, koe pēne mo oni. Koe nei e lau a Talamu he ngahi whakangatangata koe ne whakotu koe ke Preanga Iran pane pēre wa e ka paure wa iau ke taimi koe ni o koe ke whai e Iran mea koe ne whakaam ke pēr e whakaauha e civilize ka kata. Koe ne pēre koe lau koe tamu koe koe ke tui ne whakopoto ne lau. He nai koe ne uhinga na ia tene whakaauha whakalukufua Iran. Ka koe ne uhinga bea nai tene whakaauha a kau taki ko Iran. A koe tu koe ne uhinga ki ai. Kana ne lau koe civilize ka kato. Pea whatupu o haai. Mona koe pe moha haai. Pea koe uhinga ia ai lau koe ai tu i tapu e ne tau whalafola koe ni une pehe. Une lau ia koe kau taki whakaawao. O kunau hanga o whamoreke lau piriona. Ke whai ake tau koe ngai koe hika tau mua whakapolitikare, whakaekonomik. Ngai tau mua pehe. Pane behe tu i tapu au tau tāna bene ke rea. Toko koe whekau ai siasi. Puka kosperi ai siasi ai monu ia a ki nau tolu o whamerino. Nui koe matiu wahi ni mai vesi wamunu ia whamerino e ko nau tolu e he lau ki nau tolu koe ngahi foha o e otua. Pane behe wa ia kono whatongia ke tokoni ke whamerino e ko tokolahi e kakai ko whamamahi i mahamani pau tau ke rea hataha tokoni. Ko whiawhia e. Mona ton ke rea tu i tapu moia. Ke rea ia o tokoni ke ono whapulahi apita ngai mea whakai hawa i mahamani. Hangai koe ngai whakai hawa koe o whai koe ni he Moslemi, he ngai whanua o Nigeria, ngai whanua i Afrika. Panambe ngai whanua koe hakero toko sino whakaauha, whakai hawa e kau Kristiane. Ko whaamua ke lahi ne rea ke koe kakai whakamamahi i taha koe maamani a ni koe ke whaarea ke koe kau Kristiane. O koe kau Palestine ia, pa koe kakai midoris ka koe kau Kristiane. Whetu ko tau pei maamani o ma ue erot wha Kristiane whamamahi whakatanga i nao tau. Tau te whito ke kakai koe me Moslemi. No tau nau si i tāmate
ai kau kristiani ngai fitu ko to bitu ke nga Iran fu mahino bitu na taulawi ke tau mai proklama ki mo atu ko fa amo ke tau le atu tapu ki me ako ia ki ono whaka e hawa e totonu e kau kristiani e kau muslimi na ku mamata ke ne ha ere ki whanoko ko Algeria ko whanoko ni whanoko kristiani ku hanga e muslimia o kapa e whanua pe ku nau ta ofi o bit na toku ai lot whaka kristiani ai ka na ku mamata i he no mai he social media na ha ere te tui tabu o aluia o punou ke fu mea ko ala ko mo be o ko ke to tonu ke pe ko ke ta lotta to ke o tua tatau me muslimi o sta mai be muslimi me goia ko o tua muslimi ko ala to ta be ko o tua kristiane ko tamai alu me lau mari ko toko tol ko tape mai no be do tamai be muslimi ko ko tua tatau ko o vale be he alu tu tap ko ni alu puno ki he feitu ko nau pe ko fra ba pa to ko ki ala ko te ton ke tau fai me ko to ko kristiani he ha bo ra ko ai to ri e ko ke ka me ko e ba mo na bu ko be ni he na to no hopo mai me muslimi no mari me ba na tala mai ko te volo ni ko lot fa kristiani lo tu ke muslimi he manako i he tamate mo fa wa mo ve o de pa mo fa po be ne mo ko mamani ka ko do be una fa tamate i muslimi una kalanga aki alahu akapa ko ko having me ko no hinga o kulahia ala sia ai ko lahio ala ni tamate ai kakai do ilu me to ta bola si su ko te volo be ta ko ke tamate ta ko loi e ko tamat pe mo loi tal me ka matanga sun bai valu ves fa rege ko fe ka wina tu ta pu ko ne o mai ne pe he ulahi kakai fa mai pa tau ke rea ta to kon pa ko fa ma ke po ke tu ta pu ke rea mo auto kon ke ono whakai haua si kau kristiane ai ko whai mamani malo ne rea ana ke tokon ke mea koe nei teu e talamu ke whai ki Iran ka o ta whamda to ke toi whalahi angea ke toi ke lau e ne rea pe he ke o e whakaauha ko sivilaise ni o whakaauha pe e kau muslimi sivilaise e kristiane i longa abuja na hana to ke whakaauha sivilaise ko ke naurea ke mai na to ke nau mea ko whai kono whakaauha sivilaise ai kristiani ton ke rea ke tu tapu ko te mea to ton ke nofo e ne mea kaya na ne kore ke kakai ko to pero ki whae ke ta ke nau kum ke merino pe ke oa te nau pou ke tau he wikai ko ha tau to ton wene ke whae ne tua ke e ke tau kun me Iran ko meu ton ke whae ko tau ia ko te to ton wene ke whae per ne kore ke ongo whaahi ke nau toi omi ngai isiu ki te pire tala noai he kuesia ka kai siwiria ne mea koe ni o whai per ne pehe ia e ala tuku aki a talamu pe mo Amerika ke ngai hia whawa pure anga to wau nau tamate e ka kai ke te pewe si kau kristiani ko tamate pe kau muslimi meni koe te ke rea tu i tapu ke whahaf ke tuku aki ia koe hia whawa pure anga e muslimi e nau whakapong i nau tamate whawau ai kau kristiani e ngai whetu ko tu ai lot ne tu folo ai ka e lot wha kristiani pa nau taofi lot wha kristiani ka mea ngofua e o mai ka muslimi o lotu whai nau lotu e ngai whanua koe ni wesite ka taofi ka muslimi ai lot kristiani e ngai whetu ko nau tu ai toton pe ke harea ai tu tapo whai ke ngai mea ko ia sai ko ne kore ke te o mai ngai isiu ke tala noa ina swhai pe o pe ke tunga ko ke te lava ke tala noa ko hui he ko ke ulu tukua while to tonu ko ke ulu tukua Irania ke pehe ke nau tukuange e nau taumua ke ai e nau mahawhaka atomi ko inga ko nau taumua na te kai nau mahawhaka atomi whauha ka mamani ko he nau tui na to ke matala ai ko lani o pehe ko muslimi ko nau tolu e te nau pure ia mamani Pero pero to ke mon ko we ko si su Christ os afio si su Christ e taloni ko pure me taloni te vita ko taloni pure anga o tua taloni ha ke hiri ne to tu ga fa hai e pita na le sonia ko ni malanga ko ngai ses fa kristiani taimini fa ha e pita ko si su Christ ko e ki mo e kalaisi ko tu ia o tua pure ke univers ko ni pero ko tama sa me wa ko solution ia ai o tua ko solve anga ia por mo to pe o maman nga yang atu ko fai ngai pure anga mo muslimi ma fa ngai ka ngai pranga ko ya no fa ke ko ko te mai ke te pire ke ta no si fai me ko ya
tu nei ton ke mui pe e tu tapu ye pe ne ka skater ke na mui me na au ke tu nga ko ke loto ko ke ulu tu ku Irania ke to e na he ko hinga fo ke ai ta fai tau ko na tala mu e ma nga fa ton ya tala ko ku hinga ke fai tau ko tala mu o ku ia e po fa to tapu he a ki tu a mai he ko ke fa ton ia tala ke malu ya Amerika me fonua hange ko Iran mono ka taki unau kalanga taimi ko to pe ke tamate Amerika. Pa mo be o ka bore ia na mafra to mi ke na hanga fra au ha Amerika. Te na fra au. Ko fatongia tak fra politikare ko to be o ka we be lot fra fanua to o ta fonua ke malu e to ton o ta fonua. Fa be na au lot fra fanua ka tala mo kore ki ai. E fa ata e visa e ka fulau eva ki Amerika. He kone ta of e ko ke lahi fai hia ka tonga Amerika. Ka fai tau tapa be he ko tau toton ke tau ata ke tau folau ke ngai fonua be kai ke ko lau ka tala moe na ne be ne tari ko ke tu tau ne be ko tu tau ko ni vai ko wi ko bona malo hina ne ilo ne tamate i Irani to ko fa mano wa fe ne be fa wo fuaia ne au be to ni mamano ka kai ko ne tamate e puanga ko ni ai atola Ayatollah Hamani. Wa ko Hamani fuke ingo ko Khomeini ko Hamani pe. Hamani ko to yeseta ai ko na tu ke fa po ne kausiu. No tamate i to ko fa mano wa fe no ka kai ai ko na protest, na protest. Ke pure fa wa ko ni fai he puanga ko ni ko ke na tokanga na to ke ngai mea ko ke to ko ni ke mo ui e ka kai no fa more ki na to paanga ko to pe lolo mo me ke kume maha whakautau, ke langa ake ngai whetu whakautau, ke nau tau mua whakautau anau tau, koe ki nau tau mua na toke tokoni. Mu whautang ka bona koe puranga muslimi ko ngai puranga na nau ofa he merino. Ai anō i kai e tuk maari e ngai whanua. Ai ula vai whangi whanua e ki hanko Bahrain, ko Dubai. Whangi whanua e ki peu e ke nau tokanga, ke ngai mea whakautau. Nau lau na tō langa nau whanua tuk maari e, ake paanga me lolo ka koe ke lawa Iran mo Iraq na fonua lalahi ko he no tokanga na to ke whakaauha ka Amerika mo whakaauha ai kausiu me kau Kristiani koe lawa talam na pehe ke to tonu e ke a maf a tom a Iran koe hi he whatu tamaki a bitoi ke merino whakamamani lahi pa ko teo mo onia o ko e ko mo oni e fa ko entra ko no fatongi ana ne to o hereta ko fa ma to tonu ai otua ke ne malu e to tonu Amerika ka kai Amerika ke no malu no mo ko no o ko ha pure anga no fu pe do pure anga pe o fatu hangai fonga ke fa au action no ka kai me bango ko ta na ta fonga da to o pama ko pai teni ngai ka tak Amerika na vai abiki Iran no to awe fulau miliona ai na tokoni ko na Amerika au he maftau ko ni Iran ko maftau ben nga he ai paanga na at me ka taki Amerika ki mo ai ka fo me pa mo ia obede ha ka taki vai pe he wesite tu ko re ko ne tu tabu fai o kwange tokoni ke fai nga vai ko e ko na vai ko vi ko na fai ka taki Amerika na tokoni ki na to ke langa ha ke fa ka tau ko na Iran ai ni finga Trump e a hon ke tau ai e don bebe tu e talamu e don ke be mai no ke tu tapu ia ko me ko ni na fai ko no ta off ai me e fa tu tamaki Amerika pe mo mamani ka to ai e mafra atomi a Iran pa ko tu ke lau ko ia Kaya te mo whangai mo tō lauai ka kou tui ke lau koe. Ko lau koe e tuita, e ne lau koe a talamuna ne pe. Wai au te tuita pue koe ni ke whaihia. Ai kono mo ni whoki he toton ke rea tuita pue ke ngai whaihia ko tō pe whai maman. Ka kou tui koe tōkunga kou whai e lau koe na talamu koe ni. He koe whoke pōpō e tuita koe ni ke hanko Amerika o tīpota e kau whaihia ngai. Kengi la lahi koe nau nofe Amerika o kai me pa ngai pure a ngā pana whakai hawa e kakai tau te white California white nofo tau kakai tau whanau pēi ke tau whakakau kengi mo mea koe ne mate tau kakai kage o pēi Trump e taramu koe ki uamna ke au ia ka tui tap e pou ke aha mahafu whaka atomi a Iran pane bebe e koe te usa i au he tui tapu he koe ke ne tui ke ta ofi e whaihia ho tau ngai kolo. Ai koe ne uhinga ai, ke no hango ne Amerika tipo ta e fukakai whaihia koe nau nofu e Amerika pane behe. Pa koe ke usa ia tui tapu whakaukau behe e lelei ke apure angange ko Iulani ke aha nau mafka ato.
nei ko fa ngona na e ka tramo ne pe tene ko fra more ke tu itapu ko ko ninga ve tramo ko ke ne ha me ke ko fra more ke tu itapu ko ui ko me ko tu ke tu itapu ko ke ton ko ke mo on ane tu ko ke ya mafra atom Iran ba me fehi ko ke ta of fe hi America aya o be drama ke me ke ne ko fra more ke tu itapu na ke na be tu itapu ne lau o ka ke ilifia i ke trampa. Mo ne ton pe ke o te tau ilifia tau tol koe o tau rea e kosperi. Kau e be me tui tapu. Koe tonu ke tau ilifia ke ha mawhai whakapolitikare pe wa mawhai o taha. O na hanga whakahanga i tau. Tupe whakahanga i ke whai. Anga pe koko lau. O kusai ke mo lau mai mo si ke mo ui. Pa kusai o mo lau nga i au ke presidenti e Wesiliana. Lau nga i au ke kau polisi e kau mamonga. O ko mea nere au i pe ia. Koe ke sivi e ngai mea koe nina. Koe ha ngai mea e koe whai koe tau whihi. Pa ngai mea pe. O koe ka heko ngā koe ngai program pe ni. O koe ke tone ke tau ilifia tau tolu ke mea koe ia. Te tau rea ke tau tolu he kosperi. Sai koe harewa issue. Aia. Pe tu i tapu ia. O koe rea bea he kosperi koe kosperi whakamerino. Tau fia. Tau pōpō ke. Tau pōpō ke tau rea tu i tapu he mea koe ia. Ka e ue whakangata pe ke mea koe ni hoko i Amerika. Ka rea mua ke ngai whanua moslemi pe o mua e pōpō ke moslemi pe toi alu toi puno ke o tua e moslemi he koe o tua rerei. Koe o tua e ne whakau ne tuun ke whakau he kau kristiane. O whamea pango ia be tatu i tapu alu e puno ke hafu o tua behe ne tuun hono kakai ke nau whakau he kau kristiane kusi whaipe nau lotu mo whakamerino i maaman. Koe ke ha nau whengata ke whakau he kau moslemi ka woe ka muslimi a whakau haka tu unia na fu o tua koe ale tu tapu o punou ki ai. Me pango. Kei e. O ko whiwhewre o tonu ke tau whai koe ke tu i tapu. Pe ku tau ke tau whakamerino mo haka kai na loto no to ke whakau ki tau tō. Ka pau e pehe haki whanua hangu tau pehe ko hafu hangu haa moa. Ka pau e pehe haa moa. Te mo whakau ha matola tonga. Tonu ke whai toka ngai ki ai. Ko mene te tau, iyo te tau atu whaki whamerino. Pakapau e ke lawa e whamerino i ko ia ke ta ofia e whakaam koe aha amoa e ke nau whakaauha ki tau tolu tonga. E whai rewa i ngā au e whakautau ke koe Milton ke whai. Ke ta ofia ke mawhai whakautau, ai whai ngā whakaukau, whakaauau pehe koe ngā au e kautake pure anga tonga ton ke nau whai koe whakatātaa ke mea koe ia he ilo nā mahino i ke te tau tolu. Koe siwa taha koe pe koe taramu koe ke ne tari e lai tu i tapu koe hui he whaama tu i tapu e ki ea maaf a tomi e Iran, pa koe te netari e pōpō, e ai koe ke netari, ai pehe o koe ke pōpō e tu i tapu ke ta awhi whai hea. Ai ko tue koe pe mo oni a toramu e ta whako ia. Hange koe kulau, ko tu pēu o ata peke tu i tapu e ke nto e whakaloloto e ni lau. Ko whaamta tō ke mahino ange ni uhi ngā. He koe ke fulahe no taimi ke ne whai e ne. Kage, o ame e whi kau ak e pure a ngā mo e siasi. Matu, ko pure a ngā e kuia talamu, ko siasi e tu ai tu i tapu. Ko pau te tau pehe, ko e ongo mawhai e lalahi ko e siasi mo e pure a ngai mamani e tonu pehe. Ko e mawhai lahi e pure a ngai mamani, ko talamu, ko e tu e mawhai o Amerika. Ko e mawhai lahi taha ke siasi mamani e ahoni, ko e tu i tapu. Ko hae a ngai nau whekau aki. Sai, ko e ongo orive foken, e ko whakarea koe tau himi e toke tamori toni, ko e ongo orive ua, e pure ngā mo e siasi, ko whakaukau e ko e ongo orive, ko visone a sakalaia, hai a sakalaia vai whawe, sta wha, e one behe, ko rea ne parofita ke ho toa ne sio ke visone, ko e hae ongo wa orive, ko e uriringi mea e lolo e tawhenga koula e ua, pena behe mai e ke te au, i kati ke ilo pe ko e hae ai ngai me ana, pena e behe, e o ku eki, o ku ikai, pene tok be mai eia ko toko ua na ko pani o kuna tutu e ao si hova o mamani ko toa pe ai ko toko ua ko pani ko ongo orive ai ko tu ko ohi mai me e to ta moritoni whakaukau ko ongo misai ai ua e tu whaholo ko e lau ke amui ko e tui ko a isleri mai toi ko vaha ongo fuakawa e ka kaina nau matunga he lau ko na sakare nau behe to ko ongo misai e ua ia e misaia me hako rivai, hau e ko taula eiki, me misaia hau me hako te vita, e hau e ko misaia ko eiki tau me misaia taula eiki. Kake, tau ilo whatahi peo ngā whai mea Jesu Christ. Ko eiki tau e ko ne whai tau na kake whai a ki ha mahafa kai māma koen. Na whai tau e mo tau whiri lahi e kolosia setani. O ne whawai ia setani ko meu ne lau kia si me tahaua.
koe kolosi ko no kapusia me mama koe ni ai eke mama koe ni den ke fai be ni ahi mani ngai kovi ka ku whawai vai au pito e kolosi pe inga tai ka hokore vasi su Christ ko tau la eke ke tu uia i langi o fai ho tau hu fekina ke he otua pono winga ia ko whaare ma oi bege ka katolika te motelot moto ka me ka Maria ke aluka sesu molot pe ka sesu Kristo he koia o kutu i langi ke fai ho tau kapo ke tamai koia unyanga hu fekina ki tau ne si whamanato no ngai mata monu ka no ongo ni ma no waka no ongo vae ke tamai koi ke fai ho tau hu fekina kai ke koe whakaukau e ko mai koe molitoni koe ongo orive e preanga mo siasi koe ongo misaia e koe ulau kia sakai vai tawha o toi ngāwe aki ai vi sone koe ni ongo orive e whakaha vai tata ves wha koe ongo a kau koe ongo orive ves tata ves wha koe ongo tuunga mama o tutu e awe o tua o mamani aia koe ongo tuunga mama pe wanga ki naua e mawhai o Mosese mo ilaisia mawhai o Mosese ke riwe vai koe toto mawhai o ilaisia ke ri ke taofe uha pe arufo e afi me langi koe ke whai ake na ngā ke koe pe koe ongo tuunga mama pe koe anga koe whauhinga i koe e toi whakaha koe uhinga pe ke whakamooni asi he koe tuunga mama e toi whakaha vai ura ki vesu anoa whamatala he angelo ka sione pe koe tuunga mama e fitu ane mata whaka sione ke tuunga mama e fitu koe ngai siasi fitu e koe whakatai pe ngai siasi fitu koe e sia o ku tuu e ki toi tuu e lo torotonga ngai siasi fitu koe ia pe talangreva e angelo ke sione koe tuunga mama koe siasi koe tuunga mama e fitu me ka mamata ki ai ngai siasi e fitu ai koe tunga mama e ua ngo orive koe ke whakakau koe ia ono mai koe ia whakaha koe whakamooni e siasi he kwe mau ia te tarono mwha tahi wa ke toko ua e whakamooni e siasi no inga no whekau isi isu e ne kau ko ngai na uoko ke malanga ngai kolomo uo tau toko ua whekau te koe toko fitu ua na uo tau toko ua koe he koe whakamooni koe whakamau a ngā ko pau ke toko ua ka pau e whakafisingai e pau ke whakamooni e toko ua ka toko whakahalaia e toko taha koe aina ne whawhisinga e kōsperi. Ka pao e tāri, e whakamoone toko ua, e whamauanga e o tuana e tāri e kōsperi. Kaige, koe tūnga ia koe o eongo orive, ka wanga whewhere o wheka wake e pure anga mo e siasi. Tau ilo kua e mea e wha. Ai anga e wha e wheka wake e pure anga mo e siasi. Koe lua ki, pure e pure anga e siasi. Ai ko siana kominiusia, me ngai whanua i rupe. Pure apile sana kominiusia ai siasi ko uhe tutuni siana kominiusia ke resi sita siasi i pure anga, pia ke malanga ipe e siasi e ngai mea koe o tutuni e pure anga. Ai kono uinga i koe koe kau kristiane mōni na uilalo whanua ki nā tau. They have the underground churches. Ko uhe koe ke nau lau nā toki resi sita, koe ke nau tari nā toki pure i pure anga. Ai mea koe ke nau malanga aki. Kage, ka koe fui tunga e koe ia. O e pure anga ai siasi. Pau pepe me ngai whanua kominiusi, motuka, hange ko Belarus me ngai whanua koe ia. O pau ke resi sita siasi e pure anga. Pure e siasi e pure anga, ngai whanua i Europe ni tolahi apito ia. Ko fui whatunga no ua koe pure e he siasi ai pure anga. Koe ke te loko hoko he ahon. Mene na hoko he kuonga mua, kuonga Constantine. Pea hange pea koe mena hoko tau whanua i tonga. Hei neongo nei mon pea nei pure pet tau whahau at pōwakia. Kana ia ko ngalahi o ni pure ne whai ngai whare me siasi. Neongo tamai pe he historia te tau tolu. Pe tau whahau e koe pena ne whai tūtuni ke tau kunis tūtuni. Ngai mea ko tau pe tau whanua ne whai tūtuni. Kai ke koe pure e siasi e pure anga. Hanga kuonga Constantine e kusenturi whaia. Nai pure e siasi koe taime koe nai pe koe nai tūtuni ai ke tau he sāpate wha pure anga. Pau tatau pe mo tau whanua. Si o wate ngai whaukoa e siasi koe e ne makatuunga i he siasi ai whatko tau konis tūtone tapu e sāpate pe ai mo tau taina ke loto. Aia koe ngai koe whotunga i whakaukau koe no pure i he siasi ai pure anga. Sai, ukare me whotunga no tolu, aia koe siasi koe pure anga ai. Ai koe meu tau sio koe ngai whanua muslimi. Mo i Vatikano pe, koe Vatikano koe pure anga ma ke pe ia tu i loto Itali koe pure anga ia tu i tapu. Ai koe siasi koe pure anga pe ia koe Vatikano he, ngai whanua muslimi o kawa i Ulan mo whea koe siasi koe pure anga pe ia. Koe siasi muslimi. Koe fuke tau pe koe siasi.
he ko inga koe muslimia koe whainga ngā unu whakapolitikare koe nau hao mena toka wheitu una whaam na toke nau pure e wheitu ko ia ma whaam ke o mai nau lao whakalotu o pure ia ke wheitu ko ia ani unga fua e mari toko lahi mai mari mai siu te asmai me Afghanistan me whakaloloma koe motu o mau tau unga futupu o atu koe kesi masiwa i ki whamiri na o whakatau nau ki o whewhine tau hiwa a ke tola e wafe ta tau ia koe mena whakatau a ki koe winga ke ave ia ia koe mari motu a tau unga futupu koe ni siu e koe whenga lao ia koe ai ngai whanua o pure e siasi koe lao ai siasi koe lao e pure ngai koe siasi a e pure anga pero kama to ke koe mea kone fotu koe tonga ni koe mea to ton koe ke hoko ke tu whakataha o ngau e whakataha pure anga mo e siasi kai malo he whanua e mea ula koe ke a moriton koe ne himi lotu ke eki maupe ke ne pou ke lotu mande ke lotu koe koe inga moritonia koe lotu tohi tapu koe lotu koe whainu me tohi tapu me ke tau tui ki ai me ke tau moe ke koe lotu na o mai kau misnari e nai tu ke lotu o me kau whai whekau o whanongo he motu ke mea tohi tapu o ta foke hou eki moe hau na lau monua e toke lau e tau himtolu i wata kaike e koe hinga moritoni ke pou ke pou ke tau lotu ke eki maupe ke pou ke lotu sio ke lotu tohi tapu, ke ne pou, ke ane wewe ne pou, o maluki atu pou. So ke whatongia e pure anga, whatongia atu pou tapu mo e ke pou ke lotu tohi tapu, o puke mo oni e tohi tapu mo e lotu tohi tapu. Ko me peo ko amanaki le rei e, o si huma e whuke e whasoto mai o taria ka taki koe ue si ia, na peo ia i peo tu pou e tapu mo ia. Ko me peo ko amanaki e ka aho e whakahuma e mea koe nike tari e siasi, ko whanala e tu atu pou o ta ofiki ai. Ko hege whatongia atu pou ke malu ai lotu tohi tapu, ke ne malu e lotu. Malu e atu pou ke ne pou atu pou, ke pou e atu pou ke lotu tapu moia. Ke ne malu, ke ne puke e ngai mo oni whatohi tapu. Sai, o tānoa be a rakti matu vai wavis ragi ke whatongia atu i pesiasi, e nginaki ke fōfua whai kore, ngai lotu, mai uwhekina maa, mai whawhetai, ko kai katoa be, ko hika ngai tui, mo kina utoro katoa be o pure, ko hike tau mo ui, e mo ui whi maari mo merino, e anga whakatua mo e anga totonu katoa be. Eio, ko hinga tau uwhekina tui. Ko mea kutonu ki fōfua whai he siasi, poko whamarola, e kei whai hono uwhekina e nea whio, e ngai wike lotu, ngai mea pehe, o tonu ke tau mo aia, ke tau uwhekina, pa tau whai uwhekina ko ia ko hika tui, mo kina utoro o pure. Pare mia mo kabinet. Ko inga ka pate nau pure lele te tau lava o whai tau mo ui whakalotu e whi maari mo e merino. Te tau whi maari ka ke tau hoha. Ke kamata ke humai ngai toka te rini te whakatohi tapu ke siasi mo e whanua aini urotonga hoko. Ko loma vai tātou lure wewe wha, uni whakamatara mai whatongia koe o tupou. Koe tau lotu whaku pelot ke ki mau be ke ne pou ke lotu. Pero hea ne pou ke lotu koe ne maluki atu pou. He koe ha. He ko tu pou koe tamai o eiki ai o tua ki a te koe ki rere. Kromo mai tātou reo ves wha. Pero pau ke whai ai mea o kowi ki ke mana wā he. He wikai ke to o noa pe e ia ai here tā. Koe tamai o eiki ai o tua ke whai ai totongi ke tau tea ke te whai koe. Whawatoni o tau eiki whawhetai pe ke to. Aia koe whatongi e o talamu. Ne to o e here tā. Pero mawinga opita koe whatongia tu pou ke ne to'o e here tā, ke ne ta ofi ke kovi. Ka huma ngai toka te rinda hoa mo e wholofora ke siasi mo e whanua o totone ke to'o e tu pou e here tā, ne ta ofi ke ona huma ngai mea koe. Sai, ka tau fo ke talamu pea mo e tui tapu. O gaya ngai whamatala o whae tangata ko mo senioro Eric Barr e Facebooka. Ai ko kuhinga o mai tamu koe ni ko tamu katolika pen ka kune o mai e ngai lau ai tui tapu ko pentiketo tahaono kau ke mea koe ni pere o koe ngahi ko whenga whakaukau koe ai ango whai koe e poprio tawha koe lau na mo senioro pa ne pe ka pode tau whakahoko ke tukunga mo ui koe aho ni whakaukau koe ne tau kawe koe no whai koe he tui tapu e poprio tawha ke ue whahatau ia ku mara ia e whai tau Amerika. Ka pade tau popo ke lau ni koe amo senior Eric pa teneri aki ai vai mo taari e kina. O ta ea hana tokoni. Pei kai fuki lawai ke whai ai e whamau to tonu ia ke whaawa. Ai ka pake ke tau ia Irani. E si whaawa ai pe regime koe ni e kau ai atola hamani
i Iran be e si ili aki ai pe tai whahatokon ke vai me ta ili kina. Kau mai na pētu me ngai akona ka pentiketo. Ai ka ngai te ulare i vawe i pe ko se me ose tau taimi. Ko roaki o pehe. Ko tau kawe ko e whakamberino tai whaihatau. Ko pacifism. E hoko e koe tuku lolo ke whakawa, ko lak whakaukau ia. E koe ne lau e ni koe he pehe koe toton ke iai, ai mafu whakakautau, ai mafu atomi, ai ko muslim. Ni pehe koe tau kawa koe ke tuku kaupito e tau, i kai ke tau tukuange lao ke ne whai whakamau toton. E hoko pehe koe poupou ke whakawa, me poupou ke mau mawhai e whakawa, pe ke ne tukuato mahamani ke whakawa e kau whai kohia. Ngai koe koe Islam e muslimi ane koto ngā kohua. Kai kai tau ta ofi ma fai e kovi e tu waki ia ko kovi e tau tau. Ai ka paka ki tau ta ofi Iran me maue e ne mahafaka atomi. E lau e ko kovi e tau tolu ko tau lau ke ta ofi tolu. Ko merino ko wikai to e fai hatau. Ko merino o ko benito ko merino ta fai hatau. Ka ulanga hake merino e to tonu me mo. Na ke lau e bendiketo tahano. Utone ki tau ikuna i tau ngai Filipa tau tau nofu merino mo kina. Heke ki tau tuang pena toki na ma whaawau ki tau tolu, whaaua ki tau tolu. Heke ki maha merino i he mea koia. Kono wha. Koe malu i koe e taari e kina mo e vai ko whatongia totonu e tau tolu. Koe tau totonu ke malu i tau tolu mo ke kai kehe. O koe ngata pe koe whatongia totonu pia e tau tolu pe koe tau tahangi ko talamu. Ae o kuia no whatongia ane ke ne malu ai mo ui ai ka kai kehe. Ai ko whatongia totonu pia talamu ke ne whai ngau koe ke whakaau he maftau wa atomi mo whakaau he regime koe ni Iran. Koe uhi he ka ikai tene whakaau hei ka kai o Amerika. Koe whatongia e Trump ke malui ai vai me ta eri ki. Nā he koi au ange ke mawhai ke whai e whatongia koe. Pua whao si le, whawhipaki he to Katerin whakakatolika. E tau kawe ai onga to Katerin ne koe kono ngau ea ke tau ke whakaawao mo whai saun. Ai koe mea tau koe ke tuanu whakatolika. Uke nau tui ki ai koe ngau ea ke tau ke whakaawao. E tau ke whakaawao mo whai saun. Pe koe tau whawhisinga ke malu e totonu e vai me ta eri ki. Ngo mea loa koe ni. Whahau koe e talamu. Ke whatongia koe kune whai. Tokon mai ke mau ilo e mo nipa ma mui ki a Christ ko mau whamui. Amen. Malawitu mo mea mai, mo mea tua whatu.